Ya, haleluya. Yale tua le nei tula o le afiafi. Amen. Haleluya. Ya, ata tonu ali amatalia tatu pokalami la o amatalia se talo. Thank you, Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. Ia la ufia o le atua lo Perfect, amen. mata. Le ma se tasi le sila fia o ela wale na faya le langi mane la lo Amen. Sili lava la ufia o mea malava. I fo i le vi inga ia te oilo mata la. Waftai tele lava te mai lo wolofa ma lo wanga lei ma lo tausinga ia te matou la whanau. Waftai fo i umawhai o nei te ina mai o na to suifua e meise sa matou wola. Waftai fo i te mau o to maua le nei maftanga ni tulala fiafi. Ni lao whapenana e saunia. Ia mawhai fo i ona whaasoa ma matou taratara noa. I lo wanga le lei ma lo tara lei whaasonoina. Ma whaatu mawina ma whaalau te leina lau malo te ma. Waftai te ma. Le tua te ma feso suani mai. Le nei tulala fiafi. I lo wanganga pa ia. Pa penao le matou feso suani sili. Matasi mai ia te matou le nei tulala fiafi la matalia o le matou pakalami. Se ia o ilo na whai unga. Fu i riwi inga ia te oi. A manuia mai oi te mai le nei tulala fiafi. Ia i whalo whamunianga te mai. Nunga whai sunga ia. Pastor Mike. Maale whaafoifoina o le matou pakalami le tulala fiafi. Ia i whalo whamunianga le atua. Ia i Samoa. A inga o whapenao na mai mua mai. Wai lava ua whaavonoina na taimi nei tulala fiafi. Pa ia toi o whamunianga ia te tau. Fo ia turibi inga ia te oi whamangano se matou se mana matou lea. Ona o Yesu le matou ri mana matou pa. Amen. Hallelujah. Ia, ia le tua le nei tula le fiafi. Ia, patalo fatu fo i Samoa le atu pele na sir tatu ainga. Kirisiano. Ia, malole ngā lue malo fo i le sai. Tonu wa mana yo fo isine yaso malolo binao na malolo mai e tatu mai walo filim mangalo wen ye fo ila barbi inga le tua amen ai mole atula nga fa ftai te le la wale sunga ya Pastor Mike fa fo inga tatu karam dia le tua to mo le tatu mastang amen ai sina mi fo i tatu tele to mafuta ya arvi inga nai fo ile tua no to mo fo le lao ka penao na tatou mafutai ia i le toso ona lava le tatou pokalami amene nau e silasila mai luga le tatou alaata o loo iai le tatou pokalami ae faatalofa atu i suga i faafigaiga so o se faatauai taulaga lo fapenao na mai moa ma lenei tulalafiafi ma se foʻi ao silasina o tonu aiga me so ekalesia tamā ma tinā makatua uso ma tuufaafine ua mai masani soafa na Iesu ke wiso mate atalofa atu ai le tula le fiafi fa ro le musui ko su te tai le mato lu fo in tula le fiafi ya la no le fa fonga sa mo mai pa stai fo man fa uno i tano tai ya awa le tato fa so ma tato tartan no la fo se mata u ho pena na mia fo i mo tato ni vai tau o tato fianga ya o tele no ma unga le su na fo plastala to ina ne fo ina aso papo ko mafuka tai le so tai le fiafi peno ia mole dinga fo luia na le te fasidia la se leo Samoa na ua fatalo fatu na onga ia ma fatalo fala valea leo tatu te felwa i le maluia mai le tua le fiafi le inga le fo ile tua fo fuanga fo na ba yaso sa yai ya sa e fo inisi mea sa taua na whawhiangai fwoi a tato la mo nei ba tato di tio ia ma tu fwoi nei ia wale whawhiatau na wa yasu fwoni tene ia whawhitai lea tua lewa tato whawawina ia mea malawa mano lea tua fwoi lea ia ka moana tunu pele ma tu te alo rofa tele ia te oi le ala lea o le ma tu le ua lava le tau longolongo le mano le tua e yoi moni ia ua loa na silafia mai loa mai tatou le malo le atua ia taimi tatou te whangalo ai e ia ile langona mawalunga
ave se le malo le tua mai la fionga pa ia kali kongo le atotoala wa ai ya Yesu mal tupu malo na malo le malo le tua le te lenga le o la tuspa ia ya pe yo na tusia le tua mai la mai le amtanga o mai le so me foi la le ia ele o se mata o po fo lo fa fonga sa mo ya ma wo mai masani ai anta ku kilo ia le mata o ya fai asi o ngong la o le mel nei o filongia ma meu o mata upu fare lotu le malo le atua e atangia mai ai o ke le ai tanto le ko focus si meu le malo le atua ia o kako focus ai fai ngo meu le kako lo our religion stuff ele vai atula ma o talonga o le foi le lo le foi makio foi ma o le lo na o nei ai tanto ma fau fal malo ai tu mau pele o ngatu tonu Yesu yu tanto loto o le ngona le na foi le na ia foi tanto proclame le ia ai mensi si ke mensi lo fa pena na batu le tanto wala ata o le malo le tua Global Kingdom TV ia na wana tuale tanto si ke Christ Kingdom Ambassadors so o au foi la ki fa kamala ma fa ngalo ya ki o le vala au le tua o lang le vala au o le pastor mano le tua o feme ki yai feme te loto yai o ngaruenga wa onga o tonu o mafutanga a inga mafutanga nuu mana fanga mafutanga tunu ia e lo ka u am pastor mano le tua you know lewa ba TV kanga kongwangi le watake le ia il fa sawanga ni ba ikami kanga ke tala ma tala ma fa la tele le tala le yo le malo le tua so se mea to me fo ila le ya awal fa se felo bola ma Yesu ole nga ke se felo nga ola ma wai a ole na ke fa ma lo na ola ono Yesu ma lo na malo ma tala le o maua leva na maua tanto le ola fa va o sia la o ia le na fitalai mi foi la le ya ero tutel a fai voi wa amata ona tata tu ni pupu nga ya ti oi ya sa uni italia mal fia fa mai ya kopo ya e fia pe a maua tanto ya I trials to fonga yo le wa amaka ka ko uai me foi le fia ai le na tu tato mta upu le fia sa mo la tu pele a faia o tautu vesilio tatu mafo fau tatu langona o tatu ia ile latalata ile ungo le langi ma le ungo le olanga le nei fartino le ka ko iai le century o le tali ioi a fete mawai o le tuspa ia ma o e to tilo ia isala e le mele ioi nei o le tanto a watsi le na fai ma tatu tilo ia tele me o le no le tua o uma sa no ai su tono na fiong pa ia o uma tu sia ia le wa amaka o fa lo mai ba i ta cho so me vola le ia lo to tele fa mai su le o ia nga mangu ma lo me le ta to te manu ma lo fo la le fia o ia se meta up fo le fia fa atuina le Kingdom Grove ia po le tu po le ma lo le tua o le vol ma lo le tua o le ma lo fa mai tara Isaia ele e tupu pea e o I le whaavavavu. So, me whai la lea ia, ai wha mahalo fo ngā rui tonu e kalesia, o vitao le kalesia ia o lana tiu te whai ma lana ngā rui ngā tau ave, o le whaalau tele la le mahalo lea. Whaasala lau le mahalo lea. Ma lana tala le, a le whai ala, ia pela ngā le wha, no whaasa isi lantua I stemi mwai. Pe o le apisi lo kako isi mea whai kongo o loku. Ai ku fa sala wingo tala le yo malo amen no nga le ngo mo tala le ni sila ma sa mo ma tu la 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 ngere ngo fo mama mo au so mai na to nga lu mai sa la to fa la te le na fa Yesu fa mo le ri pe ke ri angi o ko umale e kala ya tu tala le e mo fe ko o yu taya Salema Samaria
ma o aku tulu ingo le lalo langi uma. Tō tato ira nefi afi. Ia. O le tusiri nawa ilungo le tato alaata nefi afi. O maua ma le tusi e matai o sufitu. Ia. Sorry, sulu tolu, o le fai upe tolu tasi tolu lua. Ia, o lo tala noa ia su ele fatu la titi lea po le fua, po le sit, o le tau, o le sinapi. Po le fua, o le sinapi ia po le seed of the master seed. Ia, o le fiafi fo ilale, ia le fo isa kako muka upu. Ia e mea makua me le ia me me Yesu i tole me volia le samo ia taku ia fatasi ne fiafi tatu fa soai tatu fa malo siai ia la kako uma ni ola la fenga lenga le tua fa la teleina ma fa sala lau le tala le leo le malo iso se mea tatu ia sunga te dai e se ma io ni pau e vai pe ia so uma kala ngoa ngai au aunga ya le foka con koe fa mangaku fo ngipo loia ma to hi fo fa so de sunga te tai ni tula le fi amede ia loia mana ia le tu si fo ina filia le sunga te ta ai sita le bona ma ia le tu silia ai pe ta ia o le to no ama de mo se no fa so tu ai amen ia fa tai de tu lo mo mo le no ta to te tala no ai ma tato fa so ai tu sai fo imana fio pa ia per fa tu tai tai o le tala o ma sandi lo ma si le fia tato tu ni tala ai o le si senga na le tu pa ia po le fio ngana tu ma isi tu a o mi fo ina fa tau isi tu ko fa ka fo me so bo ka le va fa ka le kala a le fio pa ia le tua pe fai tau nei, koe fai kau ngā ngei, koe fai kau kai au, se i o akua rea vai aso, e fau a lea fionga le tua. Ameni, o le mana ia nao le fionga pa ia le tua. Nao le lua fai upo le tato tusi. O le lua fai upo le tato tusi. Ai, pe on fai atu teita, e iti, an maku ai ke le ala na tāua. Tai pai ar whata, o tōnei tai whata o te Yesu. E iti are fua, amai a o na ola. Ele ngata na vavena ola ai koe lau ki le hoi amen ai mana ia foi ele ye na lau tusi tatou so fatasi mai tatou o pe na tatou foi tau ma tatou ma fau ma tatou sai ile foi pone asi pe tala mai ole tua mo tatou nei foi tau por nei fo launga pe na tatou ola ma tatou ai tatou tusi na le mo mele ia le matai ona sumartolu Hano fai upo toltasi, maram fai upo tolusumar lua. Matthew chapter 13, and our verses tonight will be 31 and 32. E tawina whapea, ua saun yatu e ia le tasi whaata oto ia te la tou. Ua whapea atu, e tusa le malo le langi, ma le fua le sinapi. Na ave le tasi tangata ma tō e lona whanua. E titi lava ia i fua o la au uma. Pe a uma o na tupu e siri ia i la au afu. E ui na whai ma la au tele. E o ma iai manu te wherelei ma la tau mo moe i ona la. O ka. Me tau tira le paperetania mo. Nau fo i pa peo. Maura pa noa. Mai ma whaafonga mai ai, the parable of the mustard seed. My Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like this. A man takes a mustard seed and plants it in the ground. It is the smallest of all seeds, but when it grows up, it is the biggest of all plants. It becomes a tree, so that birds come and make their nest in its branches. Amen. Amen. Yele tuole kitawina la na fiong pa ia. Ma nei ai ole fata otole. Na we ma la me foi me sisi le tu e sa mo. Ole tu si le matayo. Me ser matayo ale ia sumoto. Ole tele yo no fata otto.
o fata oto o ia umare tutonu I Matei sumatolu e fata tau le malo. Matthew 13 talks about the kingdom parables from verse 1 all the way to verse 53. I le vai upu mua se I wha ngata mai I le vai upu nai lima sumatolu. Umai na fata oto Yesu tonu lava leo tusilia le Matei. O fata oto umai fata tau le malo. A ti telo fuela la mainga Yesu le fata oto le. E se le mata mo fie. Pea le mata tanoa I fo ima fa soa ma le awa. Le fatu sanga I o Yesu ke wiso le malo. Ke loe fa pena ia ta ua. Telo taimi au ki kirangi. Ke lo kaimi pe ngonga la unga le malo. Ngonga se pe fa pe ngase mana tutangata. Penga o le launga e momoli le whea o le malo. A vai folisi vaenga le polisi vaenga ta ua no whai Yesu. Umana launga le malo. Tuare whawhata oto le malo. Kelo tu a inga vision. Kelo tu a inga na whaonga Yesu. Ia momoli le whea. Pisa le sona mua muana ia tia. Ia ese a wala momoli le whea o le malo. Not just preaching. Amen. E ma fai foi ona momoli e ta uanga yo inga ma ta whearo fani fai me fia listangata tono longa rwega wai e le fa pe a onga momoli nga alula I kono nga rwega pa arongo me ka le ke la unga ko ku se ma fai foi nga momoli ko ka ko action no smile o lo fai me le lei o lo fuwai o lo fi fa kaule lunch lo friend e alu ake ia fa merkaka what a God there guys serves me what a good heart o sape o nga the reputation de ke ka waku le mele ka ka ronga ma fa sore ma ko senga fo ile upula le integrity le tau o le integrity kusa le ka fai mo moli a ko fi ava pe ya ta tu samoa Whaonga ina o Yesu o wala ese momoli e whia wana na malo. E le whaonga se me kekele. Whaonga ni me ikiki. Aisia, se me ikiki a whinga po e ngaka. Pe foi au kako launga. Simple. Ma kako e whause launga funga le whinga catch. E re ngaka. Wai kekele ngi e a whangoka sis. Ele va pe fa ngoka se mea honga le se invisible le vairia aya onga hukeli ai mau le bait le bait wala ka ko wa kongi se me makira kili sa wari oh I know you oh I know you aya kongi se me ka ole bait se mai le e sa wari fa me oh ora me ni as sa mau fa mai le for metangata mau fa me ni as Peta I pena so le moling o fi awal malo. I le nga o le launga, le nga o fa soa. I kelo wala whenga mo moli se wala I kikinga. E ke moli le fi awal malo le atua. Aia o nga kupu, ma vavia ngola. Maia, e o mai e iskaka. See, when you plant that small action and that small seed of the kingdom of heaven in someone's heart, if nga joa mai iskaka. Pero sawa mong lele me, mai mong lele ma ngofwai, ma fawe la ko moenga. Ma fia. Ana ko le si mong lele ka ko le si mong lele. Oh, ke le ala o le sinapi so pe le se me ke moe. Me ka wa ko maro le ko ke le apo, ke le rooms, ke le lava no. Ke le me o me mangwia fo le ko maro le tu. Mangwia le va ai tato. A per manga ia nga le fe mo muanga a se vakule sunga le fa finga pala fo di si fe au le ka ko mai e ki kia de ka ko maka pe mo vakla maka e pe fo ringa mengo le 2 verses ai o nga kakala ko manga ia an fa fo samo ma lo sa mo ia ko da ngole le sunga le ia le tu mo ni al sa lo nga la sunga fo ela va ole tele yo me fa atata ye ele tu ole malo le tu e vola mo ka ko mai le
le fa mai Yesu la ese me ka ki fatu sa le malo le tuari pe te lu mo yange o nga al ka ku kilo ku la unge yo le sinapi ale que fia lo por le hafo ise type le me fatu sa ya compare ya le malo le pero que lo si se Yesu la como le mati la fu le mati como le Yesu e tu sale malo le atua ma le fu or sinapi na tu e se tasi le fanua e le malo le atua e iai le langona foi le lo tanto ni sistemi e kawon kele pe vole kaminga na mafati ai sala elu mai pulenga sa elu la to manatu a saulo la to malo ma tu por malo e kawon la via ina la to e kaunga makau kia se sau e lalo le fonga e lei o tas foi la me le ta ua ne te ua ngalo atu o mea ni o fata oto e whaonga ina e le li faola ia mea o le tino lea me fai tino malunga le fonga e ele ma la au ia ma e fai aia na tala e whaatu sai mea e le o aia e tātou pe mea whale anganga a le atua ia foi le ale manatu fa le anganga le tangata i mata upu le malo le atua ia i fai nkao ngai loa le tangata le malo le atua oi folo ka kungo mai le malo le atua na tanto o mai le fina ngalo le atua ai ka ko kele i fana lau mai le fonga le ele sa mola tunu pele sa tanto le mafa u fau le atua mai le atua ia Yeremia leva ngo loa oe ai i faia nga se boyfriend alo mam you know leva ngo loinga oe leva foi ngo loinga oe o perfecta le foi le o ngi fai ti alo va ai le malo le tua la ngo ka kounga ngo mai ma fanga ngau mai le tua o le malo o mai tala le tua te faia le tangata fa tu sa ia te ia o le fatu sala valea o le tua fai ai tātou o le tino le ia wana o se mea kawai o tātou tino ia o mon tau sila fia mga ko lo al pala ele o se kingo mo i le kako ke iai wanga o se physical appearance ai o le langi o le mea mo i lea nga kako o mai i fo i le langi o le mea me le fimaltus pa ia mala o nga i suhu mea au ki tangaka ko alifia e koe alu le no morning sa wai o le malo le tu na ya e fi wai le tu por fi ngalo le tu a me foi la le fia fi o fa ngala i su le la au le fa ma era fa tu salo le malo le tu ile force na por le massa si o le for le la au le ia nga mai kama i fa ku ni ia nga e ngai ki ai alu vai fa lo lo ngai ki kilo ngai fa ka ia pekin sei ma ka un tel fai foi nga vili fa la maka ya fai ele me le masale ai la pan ya la sausage foi le au pre yo le mangai ai ole fa tu sa e su ile la au le fa mai ole la au ole me ka ole herbs ka ole herbs ku sa mal me fu singa va ka ko e koko ele kupu kele e koko e ona ilano solo you know le herbs la le ese mailo na tulanga le na fa na Yesu ya sala fa nga Yesu wa Yesu na feta lai ni ile le massa si e lo le ya la Yesu e me le ka o le massa si o le la fo ile tu singa male history fo le la au ni nga mai kan i o la tunu o lo o ke mingi o le la mal fia la vale mo va fefe ma le va a va tu o e le ora e la au si o lo ia inga se fe au fa le nganga mai le tua to be a master seed e le ka ia nga ola e fa mai Yesu na currency la ko o ru upo le tua e le fai ko se ori ngomang malo ya me vola le ka ko kanga ka lulu kanga ka ko kia ka to te fa sala wina le malo le tua ya au ngi ka ko fefe pela o le kasi ngai tu le lei ma le va ai fo ile fo i ko ngala au po le herbs ave mai le tala tu stala nga kupu la ki awa wa ave mala au ma herbs was solo le nga kala nga solo fo ile anga le fanua
ua tupu mawalunga e pe o se la au ua avea ma wa iai ona Prentice wa iai ona la si whaalongo la iei lau whalisai o ma le au kusi upu ia o onga ia Yesu e rea tari ia o la tu manatu eisea leanga fo le la ko wa ola iei o ele mawhai o mawhai se mea kupu whapea ele mawhai o na tupu se mea whapea o se masa seed tree ai ola o se la au ngafa la ke le nyo la ai o mai mangu lele ma mai la wali se o ngaka ngi na kalilo yo se fali e kwa le ya se mo le foi o ele foi nga ku fisi la wali ia la so Yesu ola me kala mo mai e fa ka oko o la wali e fa ka fa mai Yesu e ala kala mo fa ka oko la wali la ngai manga e lol malo fa confuse pe la ku fai a oko o te fa makala ku ya ki oko le wi o le me foi la o le la au le o le mas le ele fa mai le tala tu spe mai Yesu wa avea mala au wa tupu ma warunga ma wa tele la ia ma mai le manu felelei ma fa pena o le mo ya o ma ngai ele fa mai manu felelei ai o mai mang felelei momo he so arongo winga e yai le fa le nganga le la pe e ka uloma e se kai mi ma fam kala ko le winga kongu o le upu o le mustard ai ka ku kala ngo pe awa maka e ka ulo le winga le la au le fa mai e o mai mang ulele ma e le sia o fa mai o fa kusa ia le la au le pe mo me o loku o me ka fo ia pe mo ia ko loku yeah, maybe very close ai lo me le na fa Yesu fa ka okole wa lo fo mo le la mo manu dele a fa la e le si bangu dele e alu mo na ocean e alu mo le la yo ka ko kilo ale ma ka ko lo le sa mo ma e fa ta tu lo ma fa I think I know. E o ma ku ka ku share ni fiafi. O ma ku maka ka kana lu ma pe sol. Le ela le no se fata oto. Amen. Fa ka okole it's real stuff. Yeah. As a person. Na maila ua tupu ole ngo e pelo la au le ka o le havet. Sa havet. Se i umala ka. Yeah. Ska mi makano ai leubinga. Ai boy lo samo le sem ka ki al kupo le master master si le for sinapi e makua ka ua kele langa yeile si a saunoanga Yesu nga fa o ngai fo ile la awale tasi balo na fatu mai o ko nga ko mo le lava ko fa ko mele pero ko fa ko la aula fatu la aula sinapi me ki ko ke fa yakule maunga ya e difo le spiko hello fa solo ka ora kala ko yo fa foi le o le fa ya ko fa mi ngoi ko ku le ba ai fa mi ngoi le upo le tua ai le ngale wa ku le ka ko ngat ku le ya do spread the word ya fa mi ngoi ma fa ngai o le upu nga sau mo de fa tua ka ko ya e move vai mele o poleri la sunga la wang ye fi le kai fungo ka fa ka o mo fa pe sim pasi ai bo ko mo a cha o pole tu fo ya ameli mo fo in share ko share ni o na le tu share ni si fa ya o esel manga ya e me fo le sa mo ye lo ko kele mi o maro le aku ya Yesu ya pe ke lo le la o ki se le ma me pe ke e wa ai ero ka kango ya kele o i ma kele o lo ke o e ke a me su se ponga o e prala lo le loko i me lunga me va ki manga o ka fio ia i ma ai free falawa o ki faia ma reto ma ele ka un fa ka un me va le ni fi lo kele ai e o sa fa kula le ka ko mo fo ai bo ka ko mo se me lo su ese ma yo no se manga yore fala tele ko crow la au tupu olol va venga na su pai su cola yo
Ara wa ia wa ia o lalu ai so la wa me so a falo guaria so e mo moe mang o sina ia fo ia nga de a ia mana la to fa lo e ser mawa amen ai que lo foi de ka ko stone ngai mention mai e Yesu le sau tangata amen ele fa menga ke ia ola ne mastasi sa la mention mai Yesu pa apei ora le fatu ngalu masitasi tangata it's a picture there it's a picture there sama paso ngai ya mbale so te ta ia ya mtali ka kupokara e ke kila la menga Yesu kala mai ngai roa la langi kana lei malo Yesu malo le tu o no Yesu amen o Yesu na sa mar fatu tu tono tato amen ma kuara ka ko faka oko langa yei o le taimi mo vai ne pa ua yo o fatu ele ese fa ele kila la yei le kana le ko le leia le a ola ngaola ele ngaka ngaola ai vavi ele fa me ola mali e vavela ngaola vavele grow ai grow voi e kele ale o fofo ngia nga ki kilo fo ene me fa ka kana ngona fa e esele fai va vengo le tua ma fofo ango le tua ile na tua le motatu yai matatu baba pe yo le nei fali nga ka mai la au e fa ni fali ai le ka mai la au ya na ola mo fo ia se fatu amen na ola male painga se kama ifa ko le ele kupu e aka ma ifa kulia ma avea ma se la au tele le ka ma yai fa wai fali fa wai va e tele ya la nga o to ma ifa a ki kilo la se fe au si se fe au mo di mo tato tanu to me ititi tanu to me ititi le ngata lo wolanga to no lo ainga ana o ina ya tupu avea ma se mela tele ngo kela yo kaka wo ko me ki kel no ko kamane papi ko kamane ha ko kamane papi ko le me ki kel ai kupu mai ki amen ele la auna singa maka le sia soa me singa de la amwa o balu su ko sang a ver ora la fa pia kama wale ka vi o solo ai on polo la se la ko sang le la amwa a ver la asko ai la a sa ulis ka kama di maka sang la ora se la apa urungar fale pangai ngai fan amen different seeds different rows amen esse foi a fatu esse foi ala tutu ai mana ia ia fe au na moli me so tita ele mafu anga fo ia na fatu sa Yesu le ma le tu ele fo ile la ele na o le fatu ho i toto mai green e mo we fora maka mai si me e fai me ai ouch quelle o me nga a ti tiro vole ia toto le fatu ti le tono lo ai a to fatu se tala pe o Samoa pe o tala o tato fa longo e tato matua se mena a mata mai tato ainga e la o si la fia no si la fia mato lo na e tala anga lo ainga ya te oi we all came through little ai ko ki kilo la ye where are we now le mamao o tato mai ai sia ma fu me fatu le ma fu me tangata na na ma fatu tuto amen e fa ftai foi le loto e tato matua
tele i o se whiau. O lo momoli mai e nei tala. Mo i tātou. Ai se ana mafuena tātou lor malo. O nana pasi mai a ngā tupulanga i tātou. Pasi mai la generation mo uma. Se yo o manito. O le ai to to al fatu le. Amen. Le la o ai na lo tātou foi usi man le na tu mo e i le lasina pinaola. Ia o sau mar fatu o to to. Ia o matu e fo fa na mo e le sina. O lo mana ngo foi nga ia o lo fa na to to. Inai o mai e stanta ma mo e mo pena no tupu ia na malo le tu. Amen. O le malo le tu e mata se metiti. Ai a o na tupu. Ia tupu lau tele. Vavele ola. Ile gato fo lau tele. Ai to sosolo. Amen. Ese mana ia tatu pata o toni tula na. Pero fetu na mtanga ile tawa vatunga o le tatu tanga. Ile fa pe fo na lo sawa la unga lo le fu na. Me va le mori. Sumari le moli. Mana ilo le moli. A tau fo ilo te la unga. Ile mena mafu ai na ola me le moli. Ele tangata na to le moli. Amen. Ele tata na sauma le fu le moli. To to ele ola. Ana a mata mai ya si metiti. A matala fa matala le malo le tua. Wow. To yo fo ya tangata. Telo yo nei vai tau. Pinga taha yo na tala ina na tala le malo le tua. One te latu tama e fies fo ngai ma. E pa ma o kama me o Yesu le prophet. O Yesu o Yesu le sa tali le tua. Ai ta ua le la fe au malo. Pige ke I fonga le kapa la fa no. Me fa fa no fa wi le anga manga explain lo e fai lo. Ele me fai la na e ulu tono le malo le tua. Pe ali Jesus. E ke manga ia la Jesus. Na fa ta tu le mana I o le malo. Pe o ka va ai hotels manga nga ia fe ngu fa la bilong. E la me ke manga mi ke ro ko le ka ke manga mi le ka de swipe quad ko ke mana mi a Jesus. No sia no Jesus o tato wala. I le malo le fa pe na tatu tomo fa Yesu suwatu. Fa suwatu. Isi tato so tangata because someone out there needs to hear the message of the kingdom. Amen. Amata isi me titi. Ka ngore ko ko mo spato stangata. Ina ia tupu maula. Ato e batora no le sunga te tai. Ese ta o me no ka o tango fa tupu se me. Ia. Tango mata se me titi ina ia vea tupu maula o se me ia vi ia ile tua. Pero na ma share tu la matanga. O le la au le ia ia na winga me tautia. Mai rei loa fo I to tele tangata. A o ina lau tele ma ola le la au le se fio. A toa. Ma tu solo makava ese fio. E le aia se la au e koe fia ola I fo I ngai au kafa inga. O le tia le ngā ma le malosi le nā o le la au lea. Ia e apalai o tātou mo langa fo I wha le anganga I le tātou moni mau. A o ina o le malo le atua I lo fila ngalo mo tātou loto. Eise mea tau fia ai la moni mau. Eise mea tau fia ai po a mea e ono o mai o tātou o langa e. Wha pe ngā o ngā whaafefe ai tātou. Ma wha muta ai lo tātou fia e wha lau tele le tala leia le atua ale le tātou moni mau. Wina lo na tala leima le malo. A koe le ma whai o le manu malo. Tala lea Yesu le whai o na so. Ma I o tō atu ea. Tala yatu tala lei. O la upu I o ko woma ave winga le tala lei o le malo. Ma I le ma whai fo I e whai to o se oli o na manu malo I ai langa o le o ko woma le upu. Tako kilo fo I le tā u o le mati. O ia mena o le sinapi. O se la au whai maile le tala le tusi. Wa avea ma la au wa tupu tele. Ma ua tupu ona la. Ia ma ua mai manu felelei. Ma la tō wo whanga ai ma maro lo atu. Pera lewa e kawa kaaka mai.
i le tāua tele o le mālo le atua mo tātou. Malana tala le lei. Te loa o ele maa lena i loa tani elu. Tusi tani elu whamena tā vale mai ma taia i tupua. A wha mai raro ka mai maa lea. Tā vale mai i le hio. Ma vea ma maa wa tupu, ma tupu, ma wha tupu la ia, ma ua tumu ai le larolangi. Ia na te rogo wha taata tu lo fina ngalo. Le winga moni o lea. O le fatu o te toina lea o le ele po le fua sinapi. Ea vea ma tupu mai o se la autiti. Ea vea ma la auola, ma mafala, ma ona la Samoa. Le aia se si o tātou e le fia maua se mea ka o se malo longa. We all need peaceful time. We all need a silent time. We all need rest. Malo longa. Lele lo le malo longa fo ile le tātou te whai mai eisi au na le atua. Ia tātou wha maa vai loa ia te ia o le moli atu. Le ai o le wrestler ngā ia mo tātou siri atu. O le malo longa o tātou iai le tino le nei. E mana o ia o tātou malo lo ia ao Yesu. Meni. E no wha mai oa a vea o na la. E o mai manu whilelei ma lātou o whangai. Ia ma lātou malo lo ai. Te lo o ele tala Yesu na o onga. Ina ua whapena o na whemuli tai le nuu. Ai ngata fo ilea ia o lo whapena vona. Soina i Yesu lo na uso. Mai muli mai ta lo whaile to tele o lātou o lo. Maua i mai o le tino, mai ti ngā umalava. Mai lo Yesu la na whetalainga na. Ia outou o mai a tau. Outou uma o e mawhatia ma ti ngā ina ia venga. Awa o ia e mā lolo ai. Si sa mona tunu pele. Ki au kako whapea ele o fia fiolanga i mangu whelele. O ngā kako whai mai, o lai me vi mi fia soro ai ke lo, o le mangu whelele. Ai su engi mea e o e au whanga ai ma mā lolo ai. Fia re kako ki su e ai le mā lolo nga, au tatou iai le nei whanga ele ele. Ia tātou mā lolo lava i au Yesu. O ia lava lea na whetalai. Ele o se paale mia, o se presidente o se atunu. Ai o le tupu o le mā lolo. Pe mai o ia tātou te mā lolo ai. Pe mai la le la au le wa tupu. Ele ngatala ina tupu mamawalunga. A ua i loa uma mai ele la lolangi. Ke loa meo le mangu lele. O la ngā mio lea o le mele le maurunga i kilo i mea. O la fiafio ngā luro le mapu ia. Wha pe ngā fo i le upu o le atua. Pe ngā fo i le fua o sinapi. O le lulu ina ma tupu ma whalau te le ina. O atu i lunga o le ea ma sala watu i vani malimo. Sala watu i isi atu nu o le rolangi. Wha pe ngā na tō tele i la tō fia mana mia. E lo fo i oro tātou fia mana mia fo i. Ia le fatu leo le sinapi. Pe ona o fai atu. E ala ona whataua fo i le le fiafi. Ona o le na ala tātou talanoa fo i le iai. Ai le ai ni onga le leo lo whape na ala tātou mau mai e pela i le fiafi. O le tāua ia e le atua i e sua le mea. Onga o se la aua, o se fatu e le whape na lea mana ia. Ma le loa e nisi, wanga le lua, le mense inga le fatu lea. E Yesu ia na o onga, ina wale ai se fatu o tua, ma wa fatu o tua, fo il vaenga lea, fa mai a pela o le ko fatu o tua. E pe il fatu o tua o le fatu lea o le la au lea o le sinapi. Nau te fai atu ai maunga e mou le spito, ma mou le spito. E alanga le tupu me fa pe lo tanto bolanga ma le tanto au langa. O nga ia tātou me ka o le loto fa pito. Selfish. Fa pe o oe faia. Sa moana tunu pele. Na na fa o nga le tua i tātou. E ala va ailo le fila ngalo. Fa o nga ai be alo fa na mai ia te i tātou. A le mana siri. O le mana e ona le mana siri. O lo tātou atua, po lo tātou tupu leo Yesu, e ma whai ai o na whai mea umalava. Ei si ata sa o matamata ai na pō,
ke le leila le ngole ata e taula pe o le men kere tal kam kiki ki sian fo tal kam kiki sian fo na ainga ai pe o le autu o le tamtiti le e talitonu ia Yesu o le tua e fa malolo o le tua lofa o le tua e fa mangalo taula kam kiki le ata le ngo ka o le miracle boy o le tama fai va venga ba ia ai o mea uma interview ai le media le kamale o nga ye mea ka lo edi kam kiki le ya Yesu ma happen if mal tana tamatiti nei it's not me, it's my Lord Jesus done miracle ai ma nga yer kat ai si movie sa makai la ngi kelo ke ela nga kale kupu me va penga elo le ya Yesu alo si shoula o mea ka ufai o mea ka ua ya ka ua mea le malo le atua ya la nga ma Yesu ya ka ko waku e fai no uma lava maso mo lo ko ila lo nge Yesu mo lo na so o lawa le manguia ma lo na fa au ka ko la ngi le lo ola o ka ko le ka unga makua fa ma ai le alo le upu meni you know ya makua halu ma a ko le upu kele ngi ka ku kala fai ya kele tuspa ia wala kele o simia skama ikemi e fa nga tuspa ia boka lame a ko oi me ka ko ia se ka ko lo kule ka fa ai ko ku spa ia no ya kele la ya ka wanga la sa o ku spa ia ele fa pe foi ele anga mo meu vi inga ma you know vi inga is good ele anga ele fa pe vi inga ngalo susunga pes ole vi inga ele tua praise and worship it's your lifestyle you know o me ke faia o lauta talo o lauta puai o lau foai o lau muni mau o mena ka o le worship e faia a koa ma le loto toa ia elo le fao mo ngā mea le upo le tua la sama la solu fao ma isi po kalame ai ku le upo le tua au in fact o le mea ngā lenga Crowley Church nga Crow ia le tala le leima tele tangata na mai e maro le tua taimi le kaji sia mua na whabaina e la o so Yesu ono le lato utari tonu le upo Yesu whamai Yesu i lungo le nei papa o te atia ea i la o e kalesia wai le papa o Yesu le whawhiwheo na whai le kalesia Yesu leo le awe whasala le upo o Yesu na tupu le maro malona maro e foi lá le Samoa ia e o ngalo ka ku kilo awa le fa penga le kupo sinapi o ia e sa le fa penga e ile mafuang ameni e ala fa tupu le tua ma mai le ata sinapi le ina ia sia o nga mo tatou le olanga le nei ia kele ka nga ka o mai fia o le malo le tua o ngala fatu sinapi o ngala masa si nga ewa nga o cake le va so wale va fia mega ka va ko le fa ku sinapi ka o mo kwa hokia kwa pe fa ku sinapi ameni o me sinapi nga ko sinapi o le fonga o ving pe o le fonga o kabu me o le masere ka o nga ye ngol me ya ve o pe ka ka lo vo le salt ya ve o masima e o masima vo le fa masima ile fa pu pe ave la mai al fa masima le earth le mele fe wa i tanga soifu o le earth nga le ka ngo Yesu o masima nga ya ave o masima le o le ele nga yola le leila au pe o masima le ia fa penga foi o ngola le leila au le ka ko mo mau e winga ya Yesu nga ri kere em ka punye fiafi ya pengo vai aku skami ma fa lo nga ku le upu e pelu le upu sinapi o le havet se ke mi kalkalongo aku ma ngai ye lo wingo le upu sinapi ko ke lo ai ro tra lo lava Yesu ya te ya amedi o ia le sinapi monia me ko pula sunga fiafi ya ia le tu ni tu la fiafi amedi manera fa so mo te ta lo ia ole
o le mana ye o tato tusi a titilo la ye sa ifesoni atu mai fai tau mo sauni atu e ia le tasi fa ata oto ya te lato o fa pe atu e tusa le malo o le lang ma le fu o sinapi na ave le tasi tangata matoto i lona fanua amene o te tilo nei ei i fatu lea e le mawhai o na tātou i loa le lau te le ma le fua mai o le fatu lea pe ana ngai kangwama e kikilo iai le malo le atua e le mawhai o na tātou i loa le lau te le ma le te le o le malo le atua pe ana ona e whaalongo iai a jitilo iai pa me Yesu e te tauana e ngalue na alu te ngata tuto i lona lava fanua e le ngata na wai titilo le malo lo wai lo lima le malo a e mana o la ke vai le kua le malo e kakaunga e le koko le malo esse le mana ia dato matau bela fai mele tala te imo vai e titi a le tato fai tau now the lua verses aya ona understand in the wing of verses here lua ma le mafu anga na fatu sai sura na malo i le fatula wow you would be amazed amen a toi tula sisi tula nga mo tato lo langani le manuia le atua we va aja pa fena na toi fa lo tele le manuia le atua tono lo ai tauna fai se tanga wenga we need to work on it no mai le atua le malos mai le atua le vision mai le atua le plan o le tampe nanga o mea uma te tau e lo tau au le tau mo le tau e te mana mia lo ngalwa amen amen e koe foi la makap e ki kilo la yele must seed it is a seed it is a tree that produces le upunga i ngā le kenesi o mo meo le la au e ola mai meo meo ie maua mea mea fai flau maka stars o koe ngā la au whape ngā fai meo seeds e fai falaua o peo se seiko e leo se la au ke le pelo tau le e leo se la au e ainga o ngā fua ai va ai le tau al fa ngā ino Yesu usala ki kilo i no mai ilo lima le plan e ka kaulanga faiso ngā rubenga according to the plan no e fa alongo le fua le lao no yo lima le fua le lao o le ala le mea tangata na fai le fua lao na alu tuto anga le kokoonga ngā ke le ilo aku le lau ke le ma le ola ma le vavionga ngā ola ma solo lao sole ya na fa kwa roa pusole wa ele ka kaunga i le fua le moli ma lau le moli pa ele kan koko le fa wa samo a mai ngi ya meu seat nga e faile se kanka what seat is this if what you loa kanka true oh I don't know what seat is this pumpkin seed pumpkin why mix up kanka quali loa tanga pola le fua le ke ua ai kangola e mai se plant loa yei ko kongu se pot plant loa yei marila e vai menga ke laku sa mo fa ka mo so la wo yei le picture the image the image ke laku fa mai ke ma so ka ma mo ke ofu e sasi e vo sa marka mako e ko mo ke o nga we ki kilo the image you need the image lela wo manga replace ele ko image ko fa no le kala no mai le fai unga le kala fa mai le malo le picture le we ki kilo
alanga sile ko kong ma chali witi era malo ai ki kilo kulak e ona le malo ale ki kilo ko mere ke o si chali a fa me la ale algo de si lo ngala se kan ko fa kwa e lo inga o le malo na le tu le ngata na tatu fa longo le malo le tu o nga halu la ia malo le tu tala ina tu liso so tangata una va aia no la ia le tele o le malo le tu le grow o le malo o le tu amen abai e kango nge faiso fa ko anga so ko ngala au ai mangia la ngol o la me ku I attract me iska Asola, tara le sa. Asola sa ye me o lili. Lumon mako fale ya sola. O ko kele lo ka ya ko ka me fa ngoi mako lili mo me o pua. O mo ka ke fa sa. E fo me la pe fa sala me ni mako lili ya si ke o mako fa sa. E fa inga e fa nga fo e lo popi fa ila ko. E la mi fenga sala me mako pua ye. Lu ala kala. E kai mi e ola le valo le tu. E ko singa i diska ngaka. But menga wenga fa ka wala, e ko singa le akola. Mo e va ia ku le fu mer ka mako. Le kau mo yo pi. Sorry kamara ai ola le ku fa ngwa bas. Ola le ku plantation le ku. E akula iska ki kilo. Mana na o ye. Aina la to fu. La saula le bang le ki kilo. Fia moe no mana. Al mena pe o foi fa ngwa tamai. Misha ona la awe mai no grain. Grain seeds, no seed. Ale saula mang moe. Ala aule picture ma fa wari so. O la au ke le moe de mang. Isil ma ya ka ko fa ka. Mana tu. Ele ma fa na il vole ma no le tu. Peka mo war silia ke ulo kanga ka poki pa o me ko ke mo mango fo ya aya mo mi ku kon para pala ari be ma dia na ngane ngal wing ole tu pe no fa me de sunga de ta to yo ngot tu le ya ale moment man ngal bongo ole tu ko kala ya la sam me yesu e ma fa ya sa fu la sam ai la ka ko ngal fa ala ka ko ngal fu de selma kule de ma ele ma anga pungia o mer manuia le tua vai falar de sidle e for ma anga pungia o mer to sidle o nga wo leva nga ko ko ngoro kanga sid po fenga wa ru ke wer sid po fenga ka ko wer sid nga vaktu le tua I know. Okay, Lord, le leva nga vaktu le tua sid le malo ya ti oi. Probably you might got it before me. Some people just got it today, right now. O nga wo leva na ito o de fu le malo. Ava mesu, e te tauna e alu e tutou. I fea, i lo lava whanua tona lo ainga. A mata me tona lo ainga na malo. A o na tupu maola, titilo i stangata. Mana na oia, fia malo lo ai, fia mapu ani ai. Oh, ta ua la, ta ua si. E whatu sanga i rea tua lana whatu otu. Patu rapu no monu hule le sunga ne. Pengi? Amen. Ano, maroro sa Samoa. Lama, iyo, ulo fa i mo mai. I le tatu. Maroro fo i le. Iyo, haleluia. Maroro fa susu man. Tele lava na yuso ma, lai to fa fine fo i au na le atua lo mafuta mai, e whatalo whatu sofa manu malo Yesu. Le tatu ori imu le tatu whaola, tua i au toa. Tia, ia le, fo i ato reka tanu, ia tua ia, fo le karisia, ia le ata, tia, ia tua ia ana tungia. Tiana pio. Aftai, io tiana pio, tua ia tiana pia. Taulo papa. Ia pana taulo papa, ia mai na tou, ia. No se sio, mara sio. Alola va sio, ma futa mai jo. Ia vi ia le li, ole masa si la le ma te fi kala ngoa ma fa uma le ma kala le fi. E tau fa e pelu e ka ole upu e ole havet. Ia le upu e pelu, e ia yo nga
vai nga o nga makai kusi ma nga fai upu ora le ska ko wa o fa e pelula le la fai ai nga o nga ma fa op ko pe ku o upu ma havet e vai ai se ia mai ai po le ana le winga lo fa singo tonu i ai le nei lava fa to otto o le fuosina amen o le master seed po le sinapi ya ku fa sa mo ka u fa e pelu le havet vai inga na le head o le fence po le inner room o le winga na le head rest o le head ya po o le tangata po le la waole po la mua le tangata and delete o le awala pathway or door le ngia upu wa ke leo mga ikusi do vai aku ia male la met o le authority po le shepherd staff aku va kasila le innermost part of a person is a lead to the shepherd or to the doors. Who is that? Is Jesus Christ. Wai vai la o fa ko le vai Yesu le ka fa ya ko fa makala kwa ia makwano ai tia la fa sai ai me o la me ninga fa pia i fa ka okol nga ka Yesu langa fa ele ta tonu mai le fia ya o onga tatu ri fa olo Yesu me vola le fa ka okol Yesu me i fa tusa le la wole ele maleaka o le la au le for sinapi in me valentino al fa le nga o Yesu la boy al talaina le fa mai la le por sinapi le fa e per pa fa sa mo ma o tonu le mo le o tangata o le awala le il fa to o le leo ma moi o ai le leo ma moi o Yesu Cristo o tato leo ma moi o ia foi o le uru tato fa mai ave tato ma fa ai tato io tato ma fa o ia lava leo le fa to fa mai le ale na su fa pe ono o nei o le ala o pumoni ma le ola e le ma fai o na luatu se tasi de tama pe le o ia tu ia te ia o ia o le ka ko o ia fa o ma ko mu Yesu pe o ngai fa ka ko pukalami te lo fiafi ia me se foi me se le Global Kingdom TV o lo tato nga lu fa tasi ia fa ia ma ia senda lava le tu Yesu o tato manatu ia matato va ai fa le malo le tua e se taua e li fai fu Yesu fa ko le ma me foi ngala fa Yesu ni fa ta otto o lato ia ma fa ia ku ia lato e le ai a se si o ave sea ke lo fa ko mai e winga ia Yesu malo le malo men ai ala o nga fa Yesu tala fa tai tai se ia mo moli atu i ma fa le au fai lotu le ai le ole te leo maka upu fa lotu ai o le mafau i le malo le atua malana tala le lei ma le tupu le malo oi lea o Yesu Keriso ia le tatou fao sa mo ia o nai manatu la i tina lingi po ke o sau nore taita ia fai le kako mea onga tu au home tu some home o le kako home o le kako fa sara la wina lea o lea tale le leio le malo le tua amen o le tua ia na te faatupu ina lo le malo ia ia veita ua e fia e fa sala la wina la tale le so se mea tatou te ia i ne fia lo te lau sa moa la tunopel ma ua pea le fua manuia ia ma le malo si foi ma uma la ona ia e tatou te au na pia se o le aso te fiu fa malo ti ko iki afio ma Yesu aua ko ese au ko fa ma muru lo fa tua ke mi ngai sa vali pongo wai fai pe nga sa ngo foi la nga ia fai ni ska nga luenga la ka nga luenga ia ta la ia tu ta le leon malo le aua fa ole bene aua ia oi me uma la si me ngai ole moi dia e le ole moi ale ko ki malo lo a ole le pi o ele tala ni au ka ko fai ma vai ma lima o lana tala le fa mai e me fai o mai le fai unga male en tai male tua i mea uma lava na i fai se ia longa e o atu le tala le o le malo le tua i atu la uma lu sulfa pe sulfa o matai mai ona o mai ai lea
o le unga o le larolangi. Ai a mea linga whainga I mea ia whaima moli mau. As a testimony, I le tupu ma lona malo. Ia whaftai Samoa na tunu pele, Mere, na tu tai, ano ne fiaf. Hallelujah. Ia le atua le nei tulara. Hallelujah. Ma lo fo le whaafonga sa moa. Hallelujah. Ma lo fo I mo le whaawano ina lo teimi. La la wase fi aua tau whai mo moli atu le nei tulara fiafi. Ara le fionga pa ia le atua. Ia, tango ni haise tatou fo launga. Tatou sawalinga. Ia wa fo le whai ingoa nei vai aso. Ameni. Na wa tuana I atu le aso maliu mo le fufuanga. Umo le whaatatia le whaotanga. Ma le toniola sili na saunia le tatou li whaola Isu ke wiso. Lea lawa tatou toi fōlau I le manuia ma fia aisia o none mea lofa fua I fua mai o le tatou li. O le tatou toma o le langi. Ma lo le whaatotoa ma lo le sai. Ma lo foi tiu te whai ma lo le unga lue. Ma walu sila I le pua malana ngā ruenga. O lea lawa se tō vini whapenone au auna iai. O mwhai foi ana mafuta mai le tatou por kalami. Ameni awa ele whapito au nafa pe pasino tasi foi le tatou por kalami. Leai, o le tara lei ai le malo le atua. Mo no uma, ma tangata uma. Ameni, e le whailonga tangata le atua. O le ala valo e kalesia le alo tapua I. O le tara lei la vea man malo le atua. E taua, le tatau na tatou tala ina. Ameni. Ina wata mo whai ia tangata vavao ia Yesu. Nofo mai e toi whaini au miracles. A whamele ga fionga profetalinga Yesu. Ni ai, tu mai au te anu, o na tau na o wanu, e tala ina le malo le atua, wa le mena na awina mai a, ia soo le atu lau lau. O na o tala ina le malo le atua. Aton, te whapenasi langona le tula le fiafi. Ma te leo mai tau atu maua. Ngaluwe ngai au maua na mpasa le malo. Tala ina o le malo le atua. Nai walau au, nai walau fale le malo le atua. Au le whaatinonga ma ngā ruenga. E iai le tā ngā ruenga. Iai le tā bat. E le tā rou. E whai I tutono le malo le atua. Lea, tala ina tu lea. E ala le tuto. Ma ina ia. Tatou loa ai le tupu. Ma le lautele o le malo le atua. Tau le whamanuia le atua. To e ngā le ne vai aso ala la turu weekend. Ta tai e to soifua. Lau le lei masi se matuola. Pai le tatou tu e mafuta ai. Ma na yuso fo I kewisiano I sauninga I aso sa. Fo I la I le vinga le atua. A peo stato fi auna. Mo le nei vai aso. Whaftai tere lau Samoa. Mo le whaawano ina lau taimi. Sa na whaamanuia le atua. I ati o tou. A wale taimi u pape nao na whaawano ina. Ia e mata mai ai foi. Ia I maua. Tamo le malo. Pe nao na whape nao foi na whaawano ina. Ma taimi. Tatou te whaasoa ma tatou taratonu ai. Ia, la foi sau vava ai ma sau sila. I se whiau e momoli atu foi i le tatou tusi. Vai tau le nei po. Ia, tau le whaamanuia le atua i atua e manatua. Foi i le vi inga I le atua tu mau. Ia, tai tele lau Samoa whaftai fwere sunga le whawhingainga. Ia, Pastor Mike mo le whawhawhoina le tatou pukalami. Whaftai ia te o tō umalawa whapinau na po mingi mai. Ma mata mai ni tula la fiafi whamanuia le atua. Ia te o tō umalawa manatua. O le malo le atua. O pei o le fuar sinapi wa awe le tangata ma tō I lona lau whanua. Tau ni whamanuia le atua. Nei toenga o le tatou vaiaso. Ia, lau tuwa le sunga le whawhingainga. Pe nauna saunia statu talo. O ila wa ui ni whaafitau li me ta o lo fōlaunga fo I le nei vaiaso po le nei aso. Ia mana tua lo soifua le atua. Amene. Mana tua lo soifua le atua tua atu o hupua ngāma whaingatā maunsa. O lo ta oto ai manuia le atua mo oe manuaina. Tau ni whamanuia le atua ia te oto malawa. Sopa Isu. Mene. Amen. Tatou te talo whaftai tele te mai o le hani. Hallelujah. Thank you, Jesus. O lava pa ia lama lo suafa. O mai lo malo ia whaia pēr ngau whina. Hallelujah. Mātou te talo le atua na lia fiafi o ai ala ngā ruenga. Ma ua nei o auna. Whafonga whoiroa tunuu o mai masani. I lau upu wha manosi mo I mātou umare nei a fiafi.
Whaafitai wa e ui lava na e taranoa e ne fua sinapi. Alo e taranoa lava i ate o Iesu. O e o le ala i malo o e foi mātou te whalau te leina lau upu po losu afa. Ina ia tupu pe alo malo e ala le atua i lo fina ngalo ma lau upu tutoina. Mātou te talo le atua whamanuia i lo atunu. Ma pe na o whamanoia nei taimi mai moa mai ai ma shea mai le atua ma talo mai. Oi foi se tasiro i eise mana onga le ne fiafi. Mai o le alava ti ngā le olu ti ngā le whatawhata le atua o whatu ngao o le whatu le atua o a lava mea e le mawhai o le mātou wa aia i o mātou mata whale tino o mātou atua ai o Iesu o e o le mātou tupu siri siri i e pa i atu o au wha maroro i ati i lato umana pa ni o mai lava se tasi titi se i o se matua o a fo ni mea o ui ei seisi o mea o le tino na nei ni whawhita auli po li tofotofonga foi mātou si tia atu i lato i o guma whesoa soani a batu lo file o e lava lau whita oto i oe mātou te maro lo ai lalo o au a wao wana o e lava e maua i le maro lo ngasiri tamai mātou te talo whamanuia fo i le atua i le nei ala ata Global Kingdom TV e nao na la ba atu ai le atua lau tala le lungo le ea ia e whai e fo i se sao fo i o sike e ministry i au kilani nei ia mo le whaafafonga se o mātou atu o Samoa le atua whamanuia e ministry te itasi o lo whapena na lato tau aveina pea le fua a lau tala le lei o oe o le tupu malou lava malo mātou malo uma leo whai malo i ai mātou uma e whatua tua mataritonu se i o e le whaua ala atu ia Iesu Keriso lo mātou ni whaola e te talo le nei fiafi ia foi la o ne nei afeni ala te leina pea le mea lofa maritale ni e au ona i pea ma mātou ona i ate oe malofa nia le Global Kingdom TV ala te leina le tua ongo i ai tamai la ona malpulenga pule le tua ia anga le fisoso ni mai lo mātou te talo lea ia oe tamai pēr whakau vai ai mātou. Ona o Iesu le lei. Amen. 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 Tere lau Samoa. Ya. Koe ia. Hallelujah.